لیله تطوعا. ماهی بزرگی که خدای تعالی روزاش برای امتاش فرض اعلان کرده است. این فریضه پروردگار و قیام شبهاش نفل اعلان کرده است. قیام شبهاش سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هم روز ثواب میگیری، هم شب ثواب میگیری. این روزا واقعا نعمتی بزرگه. خشو به حال کسی که روزه ماه شریف رمضان هم میگیره. تصور کنه که ماهی که فیض برکات خدا به زمین نازل میشود، شبها تا صبح دروازه رحمت پروردگار بازه. روایت عقبه ابن فرقد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عتبه ابن فرقد میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار تاکید کرد، گفت فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان درهای آسمان و درهای رحمت باز می شوند. به امر پروردگار درهای دوزخ بسته می شوند و هر شیطان و هر جینی که زیان رسان است، ضررش به مردم می رسه، همش به امر پروردگار زنجیر پیش می شوند. و ینادی منادی کل لیلتین، به امر پروردگار یک منادی هر شب تا دمیدن صبح صادق میگه اعلان میکرده است، یا طالب الخیر هلم و یا طالب الشر امسک. ای طلب کننده کار خیر شتاب کن که این ماه گذران است. یک دو روز پس میگذره میروه، دیگه پشیمانی فایده و سود نمیبخشه. و ای طالب کاری بد، ای قصد کننده کاری بد، خطا نگه بدار، احتیاط که رود سیاه میشوه. همچنانه که اجر پاداش در این ماه مضاعف و صاحبش میرسه، چندین برابر بیشتر و زیادتر. همچنین گناه هم در این ماه بسیار جنایتش سخته. برای هر کثافتی که گناه میکنه با شیطان دیگه سپیستش کرده نمیتونه. او خودش دیگه شیطان شدگی از حساب نفسی پلیدی خودش میکنه. ولی همتری سوالو میشوه که آخر دوملا میگه در حدیث های صحیح اومده است، از جمله حدیثی متفق علیه هست که حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داده است، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و سلسله الشیاطین ای صفدت الشیاطین. وقتی ماه شریف رمضان میآید، اوقات درهای جنت بازه، درهای دوزخ بسته، تمام شیطانا زنجیر پیچه. چرا اگر این آدما بعضیش با روزه را میخورن؟ چرا دست به فسادکاری میزنن؟ چرا حرامخوری میکنن؟ حق همدیگر را میربوین؟ چراها زیاده. فراموش میکنیم که شیطان فقط جینی نمیشوه. شیطان های جینی به امر پروردگار بسته میشوند، اما شیطان های انسی بسیارند. او کسایی که همه عمل شیطان هم میکنن، اونها از شیطان دیگه هیچ فرق ندارن. بعضی کثافتی هست که به خدا قسم شیطان اون میگریزه. حضرت شیخ عطار قصه میکنه، میگه آن که شد پیش آن صاحب چیله، کرد از ابلیس بسیار گیله. یک شیخ بزرگ در چیله شیشته بوده است، یا مریدش یه روز خبرگیریش میروه. وقتی نصیحتش میگنه، او مرید که جورا در مسجد نمیبینم، دور میتوی. ای شیطان گیله کرد، گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه، کردیم بر من به تراری تباه. گفت حضرت همین هر وقت قصدی همین مسجد میکنم، همین کثافت شیطان وسوسه میکنه، فلان کارت نیمکولا مونده است، فلان کارت نکرده، برای پشتی کارات زندگیت بشه. شیخ گفتش ای جوان مرد عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیست. او گفت چی رو تسیام میکنی؟ همولی پیش ایتی شیطان پیشم اومد، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از جوری تو بر سر کرده بود. ای بولای تو شکایت اومد که همون مرید نصیحت نمیکنی که کثافت همه جنایت چه به نام من سپیست میکنه. او کارای میکنه و بدبختی در یادی من نمیآید. او هم در ماه شریف رمضان من ایترش و دورم میگه او کثافت وقتی که خود شیطنت میکنه به نام ما سپیست نکنه. و میگه حیله ابلیس از تلبیسی توست، در تو یک آرزو ابلیسی توست. شیطانای آدم صورت زیاد هستند. حضرت به ابوذر غفاری گفت یا ابوذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن و شیاطین الانس.
ё Абузар гуфт ба Худои таоло паноҳ талаб кун ҳам аз шарри шайтонҳои ҷиннӣ ва ҳам аз шарри шайтонҳои инсӣ, зеро шуморашу зиёд аст. рӯзаи моҳи шарифи рамазон мартабаву манзалате дора ки қасам ба Аллоҳ агар тамоми умр фазилатша бигем мегӯм ки аз 1001 ҳиссаша гуфта наметавонем. аз ин зиёдтар мешавад ки худованд ба худаш нисбаташ додааст. ҳазрат мега куллу амали ибни одама лаҳу илла сиём. ҳар амалеро ки фарзанди одам мекунад барои худаш мекунад магар ҳамин рӯзаи моҳи шарифи рамазон. фа иннаҳу ли ва ана аҷзи биҳи. банда ин кора ба хотири ман мекунад, пас подошу мазди ин банда дар зимаи ман аст. худованд ба худаш нисбат додааст ки подоши ира ман метавам. охи кӣ медонад ки подошу мазди парвардигор чӣ миқдор аст? ғайри Аллоҳ касе намедонад, ҳатто малоикаҳо намедонад. неъмати худо ба ҳадде зиёд аст ки ҳазрати худовандӣ мега ё ибодӣ лав анна аввалакум ва охиракум ва инсакум ва ҷиннакум қому фи саидин воҳид фаясъалунӣ фаътайту кулла инсонин масъалатаҳ мо нақаса золика миммо инди илла камо янқусу лмихят изо удхила албаҳр. е бандаҳои ман мега агар ҳамаи шумо, ҳама инсонҳо, ҳама ҷинҳо, хурду бузург, зану мард аз ибтидои офариниш то рӯзи қиёми қиёмат дар як ҷо ҷамъ бишен, даст ба дуо бардоре, ҳар кас дилаш чизе мекаша, ҳар орзуву таманное дора аз ман талаб куна, ба ҳар кас мега ҳамун орзуву таманно. ин инсон бисёр баднафс мешава. вохӣ дунё рабитиш сер намекуна. ҳамин ҳар орзуву таманное дора мега барош бирасонам, аз мулки ман ҳамун миқдоре кам мешава ки тасаввур кунед ки як сӯзана мегирӣ дар уқёнус мезанӣ. ҳамун сӯзан ай уқёнус чанд қа мебардора? яъне аз мулки ман сари қаст кам намешава, мега парвардигори бузург. ва ҳамин худованд бабине ҳадияи бандара, подоши бандара ба худаш нисбат додааст ки ин банда модом рӯзаро барои ман мегира, пас аҷру подошаш дар зимаи ман аст. ҳамин рамазони гузашта як чанд бача савол карда, бачаҳои буз балаи спортсмен гуфтанд мо ҳамин тарси ҳамин коронавируса иммунитет бо пас мешавад, гуфта рӯзара хӯрдем чӣ мешавад? о сари дилет мешавад чӣ мешавад? шифора худо метад, дарда худо метад. то бадбахт бе ягон узри муваҷҷаҳ амри парвардигора вақте зери по кардӣ, рӯзаи худоро хӯрдӣ, то чӣ умеду таваққӯъ дорӣ? бибинед то кадом дараҷа имоно дига заиф шудааст. субҳаналлоҳ. ва ин моҳе ҳаст ки қиёми шабҳош татаввуъ аст, қиёми шабҳош неъмати Аллоҳ аст. ҳеҷ кори худованд бе ҳикмат намешавад. ира бибинед дар ҳаёт мо шояд фақат дар ҳамин моҳҳои шарифи рамазон қироати фарзии қуръон баромон муяссар шавад. аслан хондани қуръон суннат аст, аммо дар дохили қуръон, дар дохили намоз қуръона тиловат карданаш фарз аст. тасаввур кунед ки ҳамин қироати қуръона, хатми қуръона фарз бигзаронӣ. чӣ баракат аст, чӣ аҷру подош аст. бечораи қориёб меҳнат карда пеш медирояд, намоза мехонанд, ай қафои қори истода ба роҳат каломи Аллоҳа гӯш мекунӣ. бо баъзиҳо мутаассифона мегирехтиянд ай хатми қуръон. бо ҷое мекуфтиянд ки аламтаракайф бихонанд. е мардум аз худо битарсед, неъмати худоро аз пеши по назане ки ба худо қасам вақте ки шукронаи неъмати худоро накардӣ, азоби худованд сахт мешавад. дига пушаймонӣ омад, дига суд надорад. ба қадри ин неъмати Аллоҳ бирасед. дар кадом шаб дига хатми қуръон аст? кай ин неъмата дига дастрас мекунед? алҳамдулиллоҳи раббил оламин. хӯрока мехӯрӣ, шикамат сер. тасаввур кун ки ба ҳамун шиками сер хоб кунӣ. ҳар табиберо мехоҳӣ бипурсед, ҳатман бемор мешавӣ. ҳаз ношида, азоб мекаша, организм заҳр мегирад. ин қиёми шаб унам хатми қуръоне мегзаронӣ, бо сабаби ҳазм шудани ҳамун хӯрокот мешавад. як рӯз як сол дар ҳамин тоҷикистон меҳмон шуда будааст, ифтор мебарамш, як ҷо хӯрдани мардума мебина, ба даҳшат дига дора. баъд ана баъди хӯрока хӯрда буд кардан, вақте азон мегану мардум дар намоз местану намози таровеҳ мехонанд ва дар дохили намози таровеҳ хатми қуръон мегзаронанд. баъди намоз мега ки
клянусь Богом, если бы не этот вальджабарут, лопнули бы все. قسم به الله میگه اگر همین والجبروت نمیشید شما آمد میکفیدید این قشمو میخوری و خود به همون حالت اگر خواب کنی چقدر زورت میوید حکمت پروردگار را ببین میخوری و همون انرژیا و کالری که در بدن صرف شده است در راه الله در نماز صرفش میکنی بعد همون نماز دیده چقدر آدم سبک خوب میشود این رحمت ایدست نتیم بچه‌ها من تقرب فيه بخصلة من الخير کان کمن ادو فریضتن هر کسی در این ماه شریف میگه همین کمترین کار انجام بده یک کاری که اندکه که اگر انجام بده از روی ثواب همچنانی هست که در غیر ماه شریف رمضان یک فریضه خدا را انجام داده باشه و من کان کمن ادو 70 فریضه فی ما سوا و هر کسی که یک فرض خدا را انجام میده از روی ثواب آنچنانی هست که 70 فریضه را انجام داده باشه ولی سوال شد که برای چی اکثر مردم